Watukufu, assalamu alaikum. Si ajiba nu katulononu ili jela Simbabi hawane Sambabi zanrabo ziloju mahambwa no andikangwa shangare wazali wakati ono majadiliano yafanyishia yatendelwa ni waziri wa mali, ni waziri wa mahakama Mwanama Jae nana mzee wangu Belu ikao wandu wao wajimiza majadiliano wazimano tangazaji hawonesa ze manufaa nize ndongo nje maikawe komori wazihundu hasibabu yao raisi wakonela zali harumwa Union Africaine ima izani shulishaku njeni zambe na ukana wandu wamanda wanu madhamana wambao madhamana waonawe namna dunia iliyo bahaini ya Tanganyika ilo hindu idzima waujoyo ukana zendongozi usiyo makugumanya dunia izoti siri shaizo ndongo ikao zoto lazika wazi maraia wajua waziono haini namna unsi pia wasubutio wajua hensi watangazaji atraveri watangazaji wajelezi harumwa kumori watomandrabo katon wa uwa kumore matso wa uwa kumore machishio wafanya wako kumori kwa tina ndongo wazijuao wajoujua namna ikao lezendao abonge kanza ribenuwe baadhi ya ndongo hauka mwanama janta sadisi yakamba ukana haina mrikao ngwambora isazalika jafanya ndongo waonda wala wanrikao maudu za kiyama ikawa onora usazali hambala mjerende unbando mbebwani kwa nahenda wajotsa waonde mroni nuwati mdungo nda ya jae mwanama jae Koransi radorenga example zijohambi si hambavi zijohudungana na ndongo mdatsambe ndongo hajitia mamadhambi na maasi menji hasibabu yezi mlemba ndongo ikanga jodunga na mbabi no binadamu mwanama mwanzani wangu jae ngomba ukana wandala ndikawa ngomba ngakombela maele hunu ni azadi kwa johenda bese ijo kanyangu shango vumbombe boni na maudu twa kiyama alafu tu azali akangu ko balando ndrambe boni ngabora tu kanza mwende kamdansi bazinda zina ndongo dari njia mu hadisi kao ngajotso ngazazi zitonda mamasu izo kanza na bendi na rinjia mwa zendo kwa zamba manada ni hadani waoni sokana ya rais wa daula harmoze dhamana kanizo hazende sandro ranzize mushkil za harmo Afrika hazende sandro hata isababisha haparwa wa riero wa felicitations nji mezensi nyanjani ahadi sandani haruma ye amale kungumanyo lahe e baril hindi sha belua kaurongo abanaone sakana harmoze marhaba kawazibeshaya andani ya besha marhaba dawla Faransa bawao wakaulinika conseil aibo endongo ilanje mabu ya zamba wae dawla Faransa ndo kama conseil wa azali harumura east wa Union Africaine belu zamba wae na zinu rizamba ranzoma doni ya ko rais wa Union Africaine unura isikao Macron ya kahutsa harumwa katiula harumwa haunu rakanuo rais azali ya kenora rais wa Union Africaine ili avalize ces décisions za Faransa wajuka uzirenga an Afrika pia nana uka Afrika ijalinye haruma za décisions za Faransa haruma dunia haukaka wanaka si hama Kenya ikawa wa anglophone siba yonsi ya ki diplomasia ku yonsi ikawa yojinika na nationalism ya za kweli ijo sababisha ukana wakikwa kubali wararilwa na orendo nkabwa ne Faransa haina rungo wajuambi wafanye izo ni sababisha Faransa yafanya ni namna onsi pia rizamba ranzo mandoni shabaadhi ya wandu wakaona kazi ngo izo rizambao izo ngo za ndabo bangare ngo azadi ngare mwazadi shawali holelo muwa hifadhi ya daula muwa kabini ya rais wae hazamba haruma conference de presse ya ukana ngo besha marhaba
ya Faransa hauka Faransa wabesha makonseye waka wa konseye harmaza nungo zihazi za ni afrikani yabuka mjasa maelewa izo nsu aminu kanga bora insi ya parukanura isu Afrika baishe Faransa hakansini mwao yabo waka wandu wasubitu wazamba tengoeni ya ukanga beshe Faransa marhaba holio ni namna waje waka urione sasa nzia za namna ya handesi Afrika abole izo Mali wambao izo Burkina Faso ambao izo wasa walo Niger wazambao wana haki yokana vanuzi emara isiwanu wazinti za hatu kwati uhuria kwati na uhuria wa ujohande sasa ndogo zao shwandu wanu pia ngwa unkodeni haraisi mzima mwana hao do uendeso izo zisazi venuha holiho era eleo usikwale do unu usikwa jana harume conference de presse ya belu hazamba yabo yokana waribesha marahaba Faransa henamna waka waendesi za zehazi au Faransa do waka waendesi za zehazi harume ni afrikani Sizamba banu haruma intervention zabira. Ya ukana avion inu mwamba ukana raisi ngunikiwayo ya avion ila ngarilisa uhasara. Haukaba ngabona yekao. Ikamrengera ya uo. Humnika Mercedes. Mwamba kaini ya hore ngaudo tembe ya balangu mlisu hasara. Haukanga nganzo ilekeze. Nganzo ya kimafura. Nganzo ya tahe shofera wa hayo. Nganzo zinongozira kanauzi shinda. Uwe tidai na mru. Tidai mru ujoni kwa Mercedes. Ya mlado tembe ya onekaila kado. Izo nizari hunda harumwe daula ya hatu ya ukakarna ushinda kan avion ya rais bashari ni kwa ubure rilibeze dura zao ya malanya dao rilibeme mafuraha hayo riliboa ondo kwa hibalia ezonugozo nsipi ya kumordo kwa uzisuporte lewa yenu jai hazamba wae hakangwa mboka na wiri ni kwa avion ondo mboka na ikaujana hasara sa chayo normal kari rumie mali harmoza nungo hizo Karitina zanchida nele rakabokana karjakana zanchida za hadarara nge uraisi maduo haukauo ulako jaja kwa ujako morisha ujama region ilona ondu wenji zanchizo pia wajivuru hata Madagascar ondu wakaanza warangi kwa ili wajimanifeste densi ya Kenya bari haukazi ndo jina wakaona kanga wanastishiala zindo jina hata Morisi kwa jaju wake makandida ranzi kwa jautaha Seychelles kwa jataha ondu pia kwa jataha Sheko mwar de neratsaha donc Faransa habiri buhari habura zaini watsena ni Faransa na wako jaka urisaidia za nchida za mali za la dimu richide rubalie shawari ransi akabongwa na mima mirojina rijundu harmali bailo jana mabenu kan ya viora kambali nga lazimao ile ka urilisa hasara kiasi utosha leo zamba wao iyo yabirira kanza onisekaza ngori zamba zenu kweka wajauzi balaie shazi ngozinga mbao zinugwa zitenda oranzi ngari zamba leo ngojalia wajazamba wao besenga mjozi kubali mweleo ya kweli laka faya vyoila ilisi hasara kabisa ensi hatu na mjauja haruma na mende mnarasa ba musafari za hizi mishkila zilaru mu Afrika ikawa isi wazoni sabakara isi afanya zino ndondo ni mambe nikaza ndoko izondra abu ne ni Afrika ni wao ngaona kama jirikafa haruma muda huo akakaba tizaenda handa ninga mjumbiane kana hata juzi sambamba hiva alarma mtakaza jakawzoni sabala yoka mungoni mwese ngweka okardashinda razinjia de hadisi ya Sudan manate Afrika tufumbula ranzi Union Africaine katufumbula arma fere ya Sudan haka era isi wa Union Africaine kajaka ala hauteur ya ushinda Gabilon wao zengo hizo zirende ya Arabie Saoudite ni Marekani ndio mabale Sudan ketuyeshi en Afrika iyo mbali iyo lirambali iyo afari shana rijal mzinro jina yoka Union Africaine gardoka azia waku gérer ku des problèmes constitutionnels harmozenti marsus ya usiana des changements constitutionnels et des changements inconstitutionnels jiriama des coups d'état iyo de bado wakawa mjiana jina jino rodo baishe kwa national zizia au kwa japo shaizo yendo bahane diplomasia ya lala riono kati ya zalia fani coup d'état et namna ikao Union Africaine wakati ya oia yakaafiliano rodo baisa ndongo hizo kajashinda intervenata malaninga utima mana ranzo siku ya talepa haruma entiarusi imsababisha uondoa wa muzulu yabuka jajo uhadisi atakose wae kapati atamru ya jua ya hadisi mbaba hanu yabu mahadisi ya bulo mbabi ya yabulo mali ikao mshawiri wa haya mwasabari za diplomasi akapa recevoir mali mziono shabadi ya zafari za dawili za jiri ya wotsi mali
si Guinea, si Niger, si Burkina Faso. Omala nyoti peka jongu fanyata mbanongo. Isonga za dossier hizo, wakati lono unu, hata calendrier electoral kaitsi, na yuke kiri. Hano wakati wafanya kudeta, wakabashini wabira panza la mwa, raija kawandu wala samizi wata, hanamna hata wahansi calendrier electoral, ya retour constitutionnel. Ama ordre constitutionnel zenogwa hizo katashida zafanyishiha habo ka diplomasia zali ifanyiha zero habo enda afanyisa ngozila Rusi ya sababisha ondwa ondakaubidia ondanzia kwa sinao ya warepuse ondwa kwa jamda seve ya boy rais juko jabai Mauritania ikawa ina mikataba mema daina Niger yana mwelewano mwema na Mali nane akaze ze harmoze decision za rengwa za kauzia kazi nchi hizo watijua huzezindu zao wa remazi embargo Mauritania kaja kubali sha Mauritania kaubuli ya zindu ze virar mwinti ya zenda Mali na zeti zindu jina donc wabo de bahanu ya Union Africaine ya kaza sha hitwa ijeishi ndembabi ivunze mbabi zemvuza wafakuzi wa mapinduzi wao ili washindi wafanye calendrier ya retour harma ordre constitutionnel sha azali ha eshua harma zintizo zonne yabo izo ntitsana yo Sudan yo Mali yo Niger yo Burkina Faso yo Guinea rais azali ha eshua mala nyoti pia kajashinda atofanya debut ya processus akakati kaulindwa yatimize ngozo nti pia kana hadalanda sha hakaulindo armumu hakamili huo yashindia che debut ya processus ya mwendelo usoni ya henamna ya urejea ordre constitutionnel azali kajashinda zingozo zifanya yabo hunu wajorambe ukana azali haresise hata ngufereshewa kabati mdo mfereshea uwanduizo ambao tizamba banu dokangu ambao kana holi ya demnansi wa hanyu na zinungo za hanyu aronu kamfanya azimbu iyo namna ya diplomasi kabati mdo ya pati president paro rohaba na mwele wendo kabati mdo paro rumeni afrikani ya rohabala waondoenda mwimina bakana hurumunai kajahe ya bahanu hakaba adabu ya kidiplomasi haka yontisi ya kamili kabati mdo jujoramdi ya namna hiyo ya kamdu munai kajahe ya bahanu shana mwangalie zandongo ho mihono nyanyu mwone sibuzi eza saya vanu ulikana kandu yankudi shekandu yankudi yo haini wakati watsubanda tangwani kabati mdu ujokanga wana kandu yankudi shaza hadi harenga kandu yankudi hatu haibali ya haivaya haida tangwani ya baba hai nudoka hindi wandu pia ngwa juwao zenkudi zilo haruma enkandu hatu haka rais wa Union Africaine ikawa endongo ya inadi ya wani amani haruma zentizo nsipia umalani wajili ondongo wale problemu entre opposition na serikali yende intervene yafanya pesma ya rappele ze notions za demokrasi na droit de l'homme na ndini yende hazi ya hai ya mruwe wae haruma kadato shinda yafanya mba exception haruma katira le president ya bulia ze syndicats za nchi namna aladimu ya bulia ze parti politique za nchi namna aladimu ya bulia uhuria wa mjitekelezo uhuria unafasio wa ujua revendike zi haki za kibinadamu zi haki za watangazaji zi haki za wanroaz haruma ilansi shaharu wakati wauo kabati ruhusa ya manifestation haina mdodo jua hangula shaitwa haina mdodo disa haremwa giba nunga mlekeza kahariri mundana na shobo nzeje nekandu yankudi hatu wakati kaoze kamera zikazwa pia harumwensi hatu iyo ndo wakati yakaukontinua yakauhenjeza violence no urenda nai harumwensi iyo ndo wakati zepenoriza zidi harumwensi iyo ndo wakati mtongo shui na janabi za jirio bonsi juu harumwa katikao yabo habari yazi lankudi za hatu hendi hazitoa bonze yabu katina zembarirenda katina sheo yarinika shande kinyume yohambwe mwana haritwenguo hawe mzee haritwenguo haka haritoa zilaibu za hatu bonze yabo wandu wanzombe ukana raisi azali gena rongo gena sheo ya shibelansi wandu wangu ambao ndrabo kabisa wandu wangu ambao ndrabo richa vanu twaishia waone sakana vanu holio do raisi unu usababisha haonana na maraisi wenji na makungumanyo menji ha avance ya konferansi ya Paris harumaze mali zinjia zinareji katunu wanjia 800 miliard
iyo ifanyiwa ngasina nswala maamine au misano nanzia fanyiwa rambiro kana muhawo uonga jwali sonjia nga 4 miliard ya votewa ije ifanyize projet Komoro vanhu wandu wane ndongwa iso ya organize evenement na urichia harumwa aske omimo hao watsema kungumani kao ngajojana misafara wandu per diem ngajojana bahasha zijohuja wazidetourne projets johuja zidetournewa haukabanu emakungumania orilio ranzi kartushimia kapitalize ya mchoma bianije mana jana vonzo nijabo kana jana waka ufanya zigelegele hapo lati mekaisa haja ngabujofanya na ceremony wafete bekomori njia harumwe omse ebanu omseri njia ngarondora huza hindi omseri njia ngarondora hunde faida hindi ebanu yusoro undao harumwe ligaraburi liyo ngarshumili kapitalize ruhunduze faida zaidi garabu ebanu haruma esa dekiri liyo ngarshumili kapitalize ruhunduze faida zaize échange zaize projet zaize rungala timurizi hunde vanu ngabo ngomtselo vanu hata AFD ilo yabo ngabo malizi jao yabo ngabo projet lazima zifanywe nderangeze malizo kadu tushinda rafanya projet hizo nderangeze mali haukaindi uondu lazima karumazi hazi walona ustaarabu kondo wangu wabo ntiju walona ujizi ya umoteze projet hizo wafanyiza ladhimu waladhimu izaladhimu sikaza privé sha washinde wa suive wa monteze projet hizo naze privé watsema privé waladhimu wa concernewa wa concerneze projet hizo wazimu onde mapesao kada poroshinda range mapesao haruma sanduku ya mali ya ladhimu Komoro onde mali hizo mali hizo AFD abano wakati mapesao ngambwa karejei baishe kwali Faransa katina volonté anzari nike shasisi katina volonté watu wala ujuzi wala ndini ya ushinda rege mapesa yao abotsi ndiyo bai yabuya makungumanyo menji bak mondiali yoli garabu yondi mahala niyo tipe kartushinda la profite haukaizo wandu kansi wafanya politique nationali ikoni sakana malani fulani UNESCO ngabo possibilité za bourse namna fulani ta fulani yabona mnajusha zunu balanga hapo commission na ndini ondo watadiazo ndo hizo wataheno wandu waladhimu wala ne profile ya onda ze bourse hizo malani fulani ngam mapesa ladhimu yasaidie wandu ma projets environnement yabunga wandu sa kansi wafanya zazi hizo watawandu wajoshina ndo ngazira zimalizila wadaji ilizimalizila yondu washinde wa profite au maximum haini kapito ikaozi destiny wa nchi sharishinde zi profit shaizo ngazonda kanu jus wakane volonté wakanene no aminifu haruma se ngo zonti pia ka wakati unu ngwambao kana nchi ngyo haruma aminifu enda mno ngyo haruma shao ngyo haruma jao panunga manzo mdadi enda abunga mliwazao kana nchi yatu ngyo mongoni mweze nchi 10 za hafa za ola za rora ha corruption ngasi harumwaze nchi 10 haruma ulemengu za hafa za rora ha corruption zisojo shinde za yabo juu eke siasa ikontinye namna inu giabo shongi shodaho namna biye shao shanti nzima ilo na corruption shailo na show harumule mengu wandu wanzao hata wandu wao wajoko dubala mbali za hande wanika kama unantia mada hiyo ngona corruption sha toujours ngatira wandu yabunga wandu jorenga si haka tsina zinongo izoka zinongo rajokanizo delegation ndino zinongo izo kwa tuanza zivumbulo ngofanya namna tawasikaza mahuni zinongo zote sababa hanu hizo baina waranti ohanza wajodu hada wandu no hanza kengo vandeo ndongozi lo invendable ye presidentiel zali ya Union africaine ila catastrophe harmonti heza ndongozi nsipia ila gouffre financier monti ya bensi hatu banikao gadobita kati mwinja tariyeza emane budget muhani ngejoka oblige wa rattraper ze truzilio ya wajo kangamia de ma commerce wabungwaibanzi à travers emaranya bao wajiwanga mi après parce que ngojoza zenye shuru mala ntsipia ahanza wa rattraper e gouffre financier waifanya haruma e presidentiel Union africaine linukafa la hensi haukali litua hensi yenguo bonze raisi azali no wandu wa mzingiza harumwe wakati ya presidentiel walitua wenguo bonze haukenkandu yankudi rakani wa ibadi ya wende tengweni tabia zinji kao si uzifanya hunu shazendesi kaufanya hula mka uziona mwono harumwe ceremony ya juzi wakaorantua raisi na mdambie ya premier damu mzima manami hivi almisa zando njano za kifami na uvumbu wa shena indini sha na mdambie premier damu mzima harumwe Union africaine
maumo na afanya namna wa hatu yafanya kamda parzo na babanu na magaletaria tipata kamda parona maprema jamu namna ile izo pia izo nkudi kao zikahunda ni sikazi juao zofanyisha ni sudaza shazala wabonze ondwa wanda zongozo tipia na mwelewe ndondo ya ukana uraisi unu mungoni mweze ndongo ikao zilibadi ya kafala za kweli antashensi hatu hamaha minji kabisa tena ila suraya ya kaniki wanohana hatu wanashe watu wahompira bahiyo ilawa hasibabu do watu de presidence ya hini afrikanini halafu haba inu jana ndakawari majaliko tamisi tabi hambabi mana seremoni ya OMC na mwene londo wala pia wavaya ni mdu wavaya nguo traditionnel za nchi yake kamtaparo na zali ndabaha ni wavaya nguo traditionnel za nchi yao tumbabanu soka nchi pia kajaparo japaro mwona yo parantesi nchi yao shanjaparo mwataika ulisama lechengo ha na misiono raisi Kidilu siono raisi Sambi na nemdu mshahe na Shiromani na ndini jusqu'à la Maison Blanche ani mara isatu haya na ndini hata Isa Ahmed Abdallah rio no kanale tradition hiyo ya uvaya mavazi ya Kikomoro hiyo de namna mdako huzansi hiyo de namna mdako unikashonti bonze sasa ndo ufanya kana ni mahala ni ujuka henda ani ensi yako na project represent henda mna ladhimu he jirma hayo henda mna hayo he utamaduni wani taria hayo ndio ngezo pia mtaze fasa zitika hiyo de politique ya de toute façon randi hale yo hanza efase zino ngezo tipia sikai abonge de jimbolo nilo zile kafu OMC ebanu iho si wandikao nga sina lavani ça fait 3 ans et lavani kajakazwa bei iyo de madini mkuu ya nchi hatu de lavani et lavani kajakazwa bei ça fait 3 ans ine bandu hatu liko huza bonze numero 1 ezabakishabo ijoka wana mashirika wabuliwa wanikwaze nafasi wazaifikra za nyimeni wazaendoko za sawa ndejize mashirika ngatuko hulawa zima ya matembezi ya mashirika upenga hulawa paske haina shirika ikao ditendo la nimrikao kati harumwaze langa za fami abula dhima linosoma jilulo alife kama nojo kamru yake na mbahindu au yake na shirika liendelee ekamru wonge independant kati kontrole katunjia harumwaze langa za fami ikao de shangriao de ilona eezi honko deni abo ondro lazima mashikao yangamie na banu ezemvuza ekonomi loti shirika la hajalo na mahamiraru c'est bien ya dozali hania shay mvuze mvuno noro zibaki shaharma wala mashirika ikao ngaona maana mahabonti juu ngojwao ye paysage économique yebonti juu mana wakati wa jamu ndo bonti juu wanzo fanya investissement ondro wala ushinda woni kaze donne za lazima ntipia ushinda ani ngona zemvune zaendelea ushinda zaki akiba ushinda wafanyeze echange lazima wa tongeze owandu wa kenti bonti juu izo skandalo ne sembabi harma upande huo ili ijembabi harma upande wahe siasa ni usiana neze voti haka vanu tishamsaidia juzingurongo onkade usawi sarubaya ngeubairione sijabanu uvumbua tena kwa na ushinda haino wakati ngojozi vumbua hakongo joka indongo ilake jaisa ngojoka ila machi ya suhisa afere usiana neze voti haukawa shindo nongo anzuwa renge machi hiyo ni machi ila rake jaisa neze nongo zila kazinoka nyangu yende mana leo tisembaba kati isha contradiction entre rais wa daula na mshawiri wahe waki habari za kisharia rais wa daula azali hakaurongo wangu mbokana haruma RFI hele suala la usiana na plainte zafanywa bonze hizo kazi sina maana hizo tunga lazima zifanyishie ilazima kwa wao wajero nane kensi sisi jihadisi zoka lazima wajeru waeti she conseil wangu mbokana ilando ngo njema halisi ya opposition wafanya ndongo njema hakaila ngo nesao kana ngo adungai mahakama shakwatinya mwandongo za hila ngo adungai mahakama ebanu rikenda wende raisi ne conseil wao waza habari za kimahakama amfikiri bese ko hadisi jokirike katsamba kana uamba kana timuno me conseiller shauti nikefikira mpaka ndo siku njo uzisa donc besera kaja muisambano ngo wahera mwanamaka jamnika fikira kimahakama hawesha na habari za sharia manaza hadi ngombo zinrajina wahe hunu conseiller wahe
ngombo zinro jina shana ndo nirebondisa harumwanduko ikao ekonsewa ya zamba za kimahakama mchishindana naye kwa mtaalamu wa mahakama wa kinongo za kisharia ni msehio baisha nga mjokaba sainu yushashita ajitabavuni ngutamba za kisiasa yonde maana njo mjibu emananga mjokanga monongo za kisiasa shaka tomba nongo za kimahakama za kisharia mwanana Abdul Wahab conseiller juridique wala isazali yamba hindi hamba ukana handani harumwa le jeleo la kimahakama la rejezi wanko akatu wasaya ne opposition haruma ikur constitutionnel ilo kalitina faida la urejei hauke mahakama ya juu ya sa hukumu zisa abo hizo sahaba abonde halilu abo amjonika swala zima bae ikaushindi unijibu le swala hilo mwana Abdul Wahab ikaushindi unijibu abo kweli rikubaliana ukana abo hizo sahaba kazino badilia ngeabo ye gouverneur ya potwangazija zanziharumwe arete yahe kur ya ukana havote wanzuani abo bahi ngodi arume nzuande ne mzuani waili kasawaro jedingwani ikakweli wala gouverneur ya havote wangazija wala kakandidanga zija tsura shaba huru zanziharumwe arete ya roha ya ukana havote wanzuani arete yake janzo akavotongazija shanzo akavotonzwani mzuani banzi anzo akavotonzwani abo waili ngodoru menzwani angaje ko badilia maneka ngebadili hawo afasirabo zojo badilia kasfanya nayi kaze ndongo izo zibadili Abdul Wahab yabo fasirabo zo ndongo kwanziha zojo urudi zire jedingoni nangabo namna skoro jedingoni ntu jongo jonabia wewe manode mtaalamu wa sharia sha kakweli kapati ngo jo badili hapo na lilinde banga wojo kama governor wa ilinzwani yabunga zichaka wana ukamera kapati votiwa yabo wa ilingo jonda rume nzwani zisiranizo do zungulia yo zombili mzima yakaye ntujoda hubi mzima ka do mwene mzima ka msamdu bese hawo wa ido kimala nuzim hauka iyo deheli yanzihwa yabunga rindawe jergone izo namzo nambe dokeza fanyi hanai kabati mahalani ndongozi kufanya hanai kikazi jubadilishi yabo wali zifanyisha hanai hauka abidia mwa votongazija votonzua ngojo kanza zibadilishi ngojo kubadilizo hizo chinangabo za sana za saa zilabo zafanyisha hanai mjua za kana ya shifru nombre ya mahema vota watudwane na ministre de l'intérieur watudwane commission de vote watudwane constitutionnel yabo ngamtoko ambaye gizungo hizo pia zocho jobila jana mnaini ngekawale kaza hizo ngekwana wona nazo ndo jina sana kambrati mwailo kaza ndo mwazifanya hatowiti kama tashinda mwafanya muone kaza ndo mwazifanya ranzie commission ze commission zonsi pia za mabavu hata ijeza isiwa hata ijeni national kama ndashinda mwacho hibara ranzi akaza ndo sikanziro olukana mbabingo ibo tsanganya isongaza ikuruba kwa jojo hiba isizachiri donc zinongo zinu kazi jaisa na ngizo hule na uhisa kazi na uhisa na azali ya remende yuzisa yikira ukiri nicho jibatsa hata wanyi ngamtuko jimo jibatsa shaka bati namna ebaduka nzia ya ujo ubira akati mwenesani ezibata izo wazifanya izo dawa ndo fanya ezibata izo donc abonge afubi iyo namna mwenesanukana haki ikanti kwa tunda bahanu wavira kwa tujua ngombaoje watungo jihunda wabando ngo ikaka sudingana na bahanu hajaru mala ni undwa jina hakawone sokana ya cour africaine des droits de l'homme yeke hukumu ekati ndongo za usu droits de l'homme na za ndongo za usu voti zinu zinsi droits de l'homme hai yote ni haki hadani ya mwana ya muraya ya souverainete ya peuple sindo mjuo jitekeleza watsungue mrikawa ladhimu ya waendese eba mdura de l'homme mrindi eba disandao donc kamjuo kezo pyangu sijuo mimi ntumzo pyanga mchokana Abdul Wahab sijuo sha bien sûr bani manani mjibu ngamo mjibu hapo ambao ndo za kisiasa manatele wakati ndo za mahakama izinja jomjibu wakami ujwa kanguzi juo ye ngamo mstari mo pande huo shanga mjibu hapo ni jokana mwana Abdul Wahab ngamo ndongo za siasa ndizo ambao chati ndongo za kushana mahakama tata kisini halio
Akanja siasa katujwa ngori zenogo zingazimisheneo shanga lazima warongoe manake conseiller lazima approve zihazizahe approve kangusutene kangevanu iyo ndi namna zidi armezini abunge izo rijuao doka hamwe mwezi wa Marsi uno garinjaro mwezi muhimu kabisa wa bwana garujo mwezi muhimu kabisa wa bwana katumbenkana azali harira ndendro nando kana hafanyaze voti zinu zije ziandise zifanyiwa wakati kao ngazerini kao wakati mwinji vanu no wakati wahe investitura lazima ifanyishie yabo hariniko wakati wakarijua rikorije zembia zifanya doko vanu honda ususan haruma umwezi wa Marsi umgoibenza haini za korijewa ngajo korijewa umwezi unu na ngajo korijewa ne maraya hawe okay mabara za sharia yonsi pia yafai a leur mission kwa jashinda warenga auteur hamu wakati nga uzima haru na abu haina wakati rikawa nike shabaha wanikosha hadani wanikosha kadavili inuka dararu wadwaniko shabaha tena gamjokana kwa nauche zise shaika wajibu uanduanu rivirleze nzia hizo pia ili richeze ni shahidi mwezi wa Marsi mbungu ebenza wakomor ngwajo urenga zedomana za hao nabungu ebenza ngwajo ratablise verite. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.